akan kase ensema do bia wie yesi ne koso te so yin pon ya so na apakan mu amali se bugade baba suma wie yi ebi ene se kwanchefo panyin de National Youth Authority chese omampani na nado dangwa gufado ose bambamba ne bombombo na director of operations wa Adalex finance Ora Joe Jackson wadi atudwa ya watch say na said ya Ghana economy situation no aya bibia wo no ode toto afin apem ahankro ani ediowatwe baako o chese afi ana tese emuaya dempa emranim ni bi dia atudwa say Ghana yena ya nya adwen ampe national development plan bi anto pa dia Ghana esikasem say ya na beye na ana da demonstrate he ye dwade forma wonu mo atema da beto ampeso so di chihye so no wonu mo kopie mu e Brim Central Municipal Assembly ene assembly wono ma me Victor Wedu ya bankrati peni dia tudwa ya wo kire se wo mo tete ne wo mate pue wo mo petition no ode bekwa kwama mampeni na nado danko akufuado afia de shima mate wasudi na tie Ghana fo bia kirem wo mu di obuon ma ne din na ebe obehu adin bia se ya amane ya amane bede na wotuma agya kwawe prekontwre amane nkwa na abawi me pache ene Ghana fo bia kasa na ayati wasum na aye former NPP secretary Watan constituency bono wantemwo ora Adama edi atudya ya wacha sa banen shana Ghana fo ento eniema yaye wo Ghana haya nyuma ko bia da Roma na wie yesi adwade baba sum se wiapem trobe akan kase ODI electronic so my plans papa fie ha Basam Hospital yade ba na eteto yade ba na nunu ti se de oni obi tu di kutuma me yoto agro me pacho nya botre na bra Basam Hospital wo metu ase de amaw ena afi Bon Agro Company Limited or the no one was be the abedjama so aboa ye nyoba ye pa Marcia Beauty and Training Center hona wo kwa we bobo ti ayo makeups papa etiapo me pacho kase nya live on Facebook and YouTube no nya ye subscribe Facebook nso o like ya na wa share uwi a na do adwenkyere ato ani ye comment ye be kenkan ediama eya henkan 93.3 FM me pacho obetumi so atrewa adwen fa 0594841044 no de mo amkuta Yesu moja na mekire yam no mo nso betumi atrema adwen afọ text message and WhatsApp akenkanfo ya obeti yenkan eyeme kwaku anin kusimene akosia adepa dumas ensame adibe radio station online information centers ba radio nu kwadu sia ebi obono mantem ewo epoe mantem wo na agepene fa kase live adishimama ensam ni ntremu ene nfiti ase eni Ahinkan FM wati wasum afi adishimama ensam ni ntremu eni Kwanchefo panyini demand National Youth Authority NYA odumnya for pious enam hadide edi atudwa kyerese esefata se ombo Ghana mampani His Excellency Dr. Williams Kwaku adodangwa gufado abaso pa diento pani kasa ne se ose abro panyini betina banwa so mampani wa afimpini ni dunsum no enhihye ne nyoma odo de agu akwam no ama Ghana mabru dodo na enya fa so papa no chema emabru dodo na wo mamu wo mani so de na nado dangwa gufado ayama wo mu fiti abro betina adwa so wa afimpini ni dunsum besi nei wa ya de pa we nam so amopanyini kyese wo sef wo mu ebo na baso sanse onipa ya dia o sa yeyi aba ayeyi sano nanado yada sa yeyi ayeyi sano na koba sano mo tonyum yaye no na fantini ba ko bi nsudim na beti onipa ya za sa yeyi ayeyi sano dientia wo mu jan na so abo mampani nanado dankwa gufodo ewo moado de bua mabru ni titru ho ne se ene akwakoye International Youth Day ayo sana bosom ne de to so dumienu ti wo mo de kai sa da we nyina ena mo fa so abo mampani nanado abaso onumnyafo enam ensemo de tudwa no eni Ghana mebunu esi omatide sinsia ye mampani nanado dankwa kufado ebedi ade wodi nhihye pia go akwan mu a bi ebebua mebunu edaache edosun bebre education ewo ho employment ewo ho health nhihye ya omampani de egu akwan mu no bebre kwa na nea Ghana mebunu ekane ne se obi ade a osayeyi provincial university ye hia bebre ede aka nea omampani ayama yen edada no ye hia bebre de aka ho ne mumu ye pese obi
na ehu se Ghana mebunu ye bie ye ni ya han ye ni wo bia ye di tumi ebehye unsan duty bearer bia ye di tumi ebehye unsan no Ghana mebunu ehwe de woni yen edi ni ye wo ka no kure no kire yen na odi nhihye ya ebeboa egu akwemu a ye beda wase na ya bo odi part of activities to celebrate International Youth Day no are also going to honor His Excellency President Akufo-Addo nam nhihye ye papa bebrea odi aba peja mebunu yesiese ye daache no yesiese enche Ghana mebunu ye di ye befa ye ntuma pa efra no ye bo ye mampenya baso na ya awarding the star of the youth of Ghana. Eni amuti ye eye kwanchefo panyine demand National Youth Authority NYA onimnyafo Pius enam hadide na osato aso kan biem se ewiase ade ba ko no no fiti so ba Ghana anum sei awura manyosem na ade atwa no nsurumu pa ya na ya maniti pa ye ne se ade bia ne ade amanyosem forefole no ade bia omanmu ne ade amanyosem bata ho jese nipa nya duane ndia amanyosem obi ne yiri ntamasem kra nya ya de ba ya amanyosem jese amanyosem ne de wurwure ne mama ya boso na ya ye time ezaze kwasi broni ka say too much of everything is bad adodos bian omo enti said ye niam omanmu ne ntu of party 2 fa amanyosem ho ode to so kan say NDC amanyoko nsa de omde ensem bi chichire NPP aban ade ne yeso no mo ha omani tisa bo aprekesema aka tia na de ntia won pesom gu aba no fi keke amomo tumanya tumi o say we na emfa nkosi hwi sanse ni na ye pempuntu enu ntia pempi wo mfa sa adwen no tonchen no mommoa aban sade be ya mpuntu obi esafata so man yensa ka no yensa betumi aka media mabre de bia amanyo eyetumi pri na endara ne sabi yenye na yentu abamaye na yentra kasa kesie mu na yendi posa kesie nfaso bia enkoso manipa mi hu o minion no ndi fafa no media mabre sa no pe bia ankomo no mabre enunu emfa we bia development bia mba emfa ade papa bia Mmere gada bebunu yenyina ya bodompi mo ha yenyina ya dwendwini enema na bi ho enti impose ne a o ka no yemfa ne se ya pakra ne tine kwanse tadie na woka no ono suba na nia nkofo ka no so ka ne die edie no enu die na be wontumi mba because onim se nia woka no eye busumeka kasa onim se ye ntro onim se nia woka no ngina so bi ani ho enti oni akukudro se oba begina ebebunu enim na waka na sa eye easy se oda ne mpaso na wafre OKFM na watutu mframa ochete watutu echebi futu egu mframa mu enu die eye obi abetumi aye be se ubenya akukudro na wapia bontin abeka ne de onu akasa enni gidie woni mu se na mu se onim se ne oka no gina so bi eni honti no tumi mbeye anase se info onim se oba na odisa nsemu agina so bi eni ho se odi betudwa ebebu no a wo maka wo be ro no they will arrest me ani amuti ye ayakwanchefo panyini demand National Youth Authority Chief Executive Officer no onumnyafo Pius enam hadidi Ebusua ya to akase no aso na ene fiedai ene abrofo akase de bobati bi papa de ti wa be fontinta no so ahenka 93.3 FM eho no aye Facebook fa comment ni go no brofo a wotefe go na brofo no be hwe agum share na onwanya me YouTube ye dedem wo ho eho du subscribe click adoma no so na adoma no emo wonkai wadwenche ko da fa bra 0594841044 back kan kama ade amawo afi atwemu aye September bosom de to so dumiensa afi mpini radio no ba ko na atem da adwom adwabra na to hye won matanya samkoto ejapade ene ne ma ho dwamanfo sika amanfo bo mane amanfo ko obi amanfo ka ko ni nyina da ehye ya adwadifo maya no damu su ebi kura de wo chese wo mo collapse ke ene de omoko ayaresabia na ne mpenifo hodo aban na nando dan kwakufu ado etu mpenifo mo ba atem da ononyafo ya osafo wafo baabi ene ne obehye bo na nando dan kwakufu ado se edwa ya hyi atem da afo mo da ba kuma so enu ntini edwa no me ba besiesie ne kama de amamo enche kura ene edwadifo ma de ye ene edi nam ye be sa abepim sa brei
edwa no da susu said ya tesetre etimde timo botanti manti power afa adwadefo ma chese da bi baby wo mte wo loro kwa mu ensu oto ebro ma wi agba ehye wo mo enu nti ne penifo hwe na wo mo pe baby mfa mo na penifo be kwakira mo long place ehwo aye bush wo mo chese wo mo mpe yesa so de wo mo ko baby wo mo chese ho ya dechem wo mo mpe enu nti penifo mpe baby papa ewo dwa ne nchen wa emfa ma wo mo enu na adwadefo ma chese wo mo ka penifo yi wo mani sapeni a wayi from abone wayi nani ato baabi na ane wo mo chese ne oya chede wo mo ye bi profit dwada yesimu ye no ye sit down demo ene wo mo katakata wo mo nyama so wo mo anto ade wo mo didima wukwada ana wo mo chese ade tinye wada wo demonstration kasa ma me Victoria du ye ya bankrate wa achem da ne mpeso so ko hedwadifo mai so de mo kaka wo so wo boa ye ntie ene wo mo ntie na ana wo mo demonstration chenchenche hye mu anya asam kotoa ene wo mo hye ase yi enya ma hodwadwadifo mai tro ne enim so wo mo tebrofo saa ene obate atem da MP ono nya for Alexander Kwasia kwa afi wo mo sa so chese MCE ene ne MP oh you have failed us ebiam samba ya almost echo investigate the market money for us please and edwade for my brother do wo mo hwe agumu papa ba kokuna wo mo tro ba ya na ma be fontinta no so na edwade for ma wo mo konya brother we almost we thought we are bringing Jesus as MP not knowing he is Judas na hwan Judas afi do wo mo tro Idi Amin MP and wo mo disu we want market, not billboard. We want market, not bush. We are not farming. Just say, "Anya, some market say, I want to try the nyan some kotoa. One more demand, copy of what some municipal assembly. Yeah, the donor for council. And then you get net and some kota boot for boot up. What's it for? Also, Bedina will be papa. And then penny for one more a dominum. Echo share my me Victoria do. One question, I want just MCE. Ukwada no ba senka na ye be kasa na so da bi ebia na ya dwenbo na abebo ye wo chese da bi o montie enti o me ya chen po ye kire wo ma ye de kwakire MC wo mo petition ni se bebi empenifo de wo mo kọ no wo mo mpe na emom no edwa na ahye no eno na wo mo sese empenifo nsiesie fa ma wo mo esan se ho ne central market de ye mfiri baabi ntia ho na wo mo pe enti se quarters won so wo mo de bedwade na wo nye ho mfa ma eye quarters fo na new station won so wo mo nye mfa ma nkontanumfo na afi wo mo nka central market wo esan se wo mo chese DC kwache ya wo nya ne baabi ko na wo be ye central market na de ma achem da adwade fo ntia ho na wo metena enti sadia mpenifo mpe baabi e be dwa na emfa ema wo mo to aso e de bi kan ho This kind of shop money. Yeah, we see and only for 10 cities. Yes, we mean Koha. Obu a money, 100, 200,000. Only for being for car. Baby, I see a panel. This is one of my central market. If you want, what the chance that you want, but let's chat to one. Any baby, MP be chan, or UTV say, a yachro man penny, and you know, MC, and then in your MP, say, Jumshi, say, Kakadro, Bofre, Bibi, if you want fair, say, you two months, so do I garden, so do I then you. Baby, I'll look at you and your corner, young pepper. And you see, that be able to take it to. And so we am by take it. Bibi, Yanni, Enti, Yasha, and Sissi, was Sissi and Pa, and Tien to me, my own Sissi and Quack die. Yet, Jana, and Penny for the animal, one more person, for Quan Biswa. Yan June, now confess what alternative so Casawaya baby. I say, young pet, or one way Chamuano, and young Puntiman of my amada for. It is a Siabre, a Janison, yes, it's from Mamono. I don't call him Yasa. I'm sure Ben, no Yasa. Eti anya Andre ni bre ko so atemoda no ne etie ye eye adwadifo ma wono mo atemoda abeto ampeso aso na ene wono kopie mu assembly wo pe ana aban krachi ede ma atemoda abeto ampeso aso no nyamfo Victoria Edu ede to so wo che so oh a petition was somo eya papa se wo your bad time. Enti demonstration na adwadefo ma na ye no wote wo masepa enti wasoma wade be kwa kire omampeni na nado dan kwa kufuado showboy na wo makoma so ade no wo made agu nkrata so na afi wo ma be ye ede ama wo mo Ebeda mo ase
ewo adwuma so a moye sabe ema ni mudie ena fom enya mo pese mo beye saa eni bere na aba eya de nura me ne mo bekasa ye no na so na mai sima adwen pisa mo beye enya hwe abasa ne aye kosoa esrem no sekrata ne yaje mo hawo ni nyina no matwere aguso enu nti eso ye de bekwa akoma mpanimfo behwem na fe wo mo ahunu se ema no sabe wo mo soso epe baabi a wo betena wo ma ye adwuma enya se anisa na se niamo ho dabi wo mo ni bibia etia wo bia ti medamo ase migina na nado anam migina regional minister anam na migina assembly susu anam ni ameka kire mo an se munya abotre ni amo aye no awurade ma mo ahoden na mo ntimi fentwen se be ya ye be ye makoma so ade ama na me nsira mo Abusua ani ayetie yei eye aban kratia wo Brim Central Municipal Assembly ononyamfo Victoria edu na se oman bia na ekuo bia na ade ba kumienu bia bekoso a ye mpempi yetufu kan wa brabom se azu na betumi atumpo ama wa hu abrabo ano ana be se o mi yesei na me wo botai se nti e wo se mi miamani na botai na me pese me nsaka no me nsaka ono no eye adwentoa ana se udon hyehye be gu akwan mu plan na de gu akwan mu kama na afi wadi su fefefe ekoba no sa na ntidwetwa bia ba pe umfi eno na ya mpenfo akasa asofo kasa de twu enkrofofo kan se oyo babunu no wasisu a se onya ni suade hunu se oye ntotoye ansa na wabobra no ogbo na ogbo ne trasa eno no ya amansa egoshe spini de fa na ya ase no de betwa woni ma umpe esansa oni plan bia nti bo so de akire yo tisa kraman ya ekom de ne de aduane dada no ose aba ne sa ha adwen pa na wenu ekoma obia ekuo bia nipa bia peso tumpo a ekoma no ewso wo ye adwentoato afa plans na odi gu akwan mu na eboa amayan kese pa na wena so masa meke mranim ni a ono kro ya sanso ya chirechire ni ewo Ghana Institution of Management and Public Administration Faculty of Law Dr. Kwaku Anane Jinde opanyina kasa trese Ghana yeni National Development Plan enu nti obrana ya bu oman no ye mpanimfo ayimfo kren to kran ye na ye fa na adamusa asa fafanto na wo mafia so onam kwa na mutu taletalo sama nem kala we nem funtum fra ene na yegum hwo won sabeka binu na wajibi na ase no enu nti na akoye so oman mu obi a ye bibi opeso ye de ne ho beto no ena obi a ye bibi a opredi ono ankasa de begunu botom onwene ni nua ho onwene oman ho enu nti omampani tu ba bia bonse na na atia minister bonse betu ba bi na afi omanfo wadwena finitim MP bonse omanfo no wadwena finitim MC DC bonse bedu ba bi onwe obi aho no pre ni botom sa ena akwakoye die nti okasa ne se yeni National Development Plan bia ye di sokete enu nti na mana kwabasa no na emranim ni Kwaku Anane Jinde echese se Ghana ye betum pompa de a ewose ade ahototo amanya wodo empempie kopeska firi wo monchen te se Holland ene Germany USA ni wo make kan Japan na sefo nina no wo mo National Development Plan na wo mu diso aban bia bape odiso enu ntom ba bi mutumi ya mfie mienu ntam emfie num ntam emfie du ntam edan ne pese ye no ma sa plan na to no mo na so Ghana de onte dem o se ekoba san ebe bre papa ena o se se de omo ya ni aban bia bape obebre CPP ba obebre NDC ba obebre PPP ba obebre NPP ba obebre aban bia ba obebre gisse ya ye National Development Plan Mabia ose unya bibisi wani so the fellow National Development Plan o man no na pese eko nje be na pese eye the next 2 years 3 years 4 years and I say 5 years o say aso man unya National Development Plan no party bi obeba bia hihye no na ni so die hu no it has to fit into the bigger National Development Plan the MPP na bebo NDC na bebo PPP na bebo mo hihye ni nyina e wo say it mean be into the bigger National Development Plan NDC ba o meka say ekonomi benku MPP ba ekonomi PPP be was say sa kwa reverse we sa no asoman no wuntimi nkwani mu say so mo amsipo nyina no mo National Development Plan party bi obeba bia no umhisha wo ba nyina e was say etimi ni National Development Plan no etimi fit Ghana de ya yene sa eti no ye National Development Plan na ye ni no eni na ba ne say we ba was say nam beku we ba say nam ha onumunyafo mranim ni Dr. Kwaku Anane Jinde asa to aso kan biem say afi Ghana ye
eye ya pre kakra ye pa die nti okasa ne se ya sra dia twedodo se oman toothpick wakotro baby of mama wa chema boabo reverend don pray yiri hu yi wakɔhwe ufo pa ne nkatenkwan ene abunaburu ode fra na ɔma nam asasade kakra on se ede abeka osim sanso osin toku didem to ye de bi bekam wawie no toothpick dia di yasim na no fianfia no eno kra abusua ye kra bi firi abrochiri Ghana yentumi nya bi matches ye kra spa ye kra chese nyoma bi won ma ye kra etiakoma akokɔ ye kra ye nim se peto se yi apetu pro se dan chamo ye nim ne ade aba sa akokɔ enso mi ke nkokɔ Ghana bebre ai wo ma nye nkokɔ ne de ekeka ho ti o se bra so se oman mu yankase afra se ye nyoma ye tu fango na ye nye oman mu me mfa nkwa brochire sanse broni no no beka de opɛ na ode amayen ekoba ne se me sikasem na nhima bribia enti mranim ni doctor kwaku anane jinde kyerɛ se ye pese sikasem gina pa e osi efrase na ye nyoma oman mu ne nya se ekrafra no ne ba no na ye mpo ye nkranfri yan kɔman bi so ɛyɛ san ɛbɛboa ye sikasem. Apart from that, also who say Usika who benya, Nisika who be no also to be balanced. Say the normal or the flag brochure, the normal also Sikano. It has to balance. Yeah, balance of payment. As I say, yeah, crack normal fee. Yeah, the Kwama no Yakotono. The Biano na the balance of payment or the negative. Nani social. As I say, any national development plan in Nakobano Sao. So national development plan, Papa. The Bia Baya no Ghana have been a new crack. Because who got crack, toothpick, Tole, Malonia, dollar now they flow. And then the more kra no man the more na the demand for dollars no ebe kosoro nti e pese ye si anu kwan dia yenye bibia ye fe no import substitution that's it yani say ne ebe no Ghana ha bia no ye mo bia nkra ne ye betima ye no ha no ma ye nkra set me ye nkoko ha and then ye support the poultry farmers then ebe ya o make ma produce more enko here say de kra bia free Holland and say Belgium international development plan no ye share here no e pese o man no ye ko ye di mo let's consume what we produce and produce what we consume say politicians omudi enya Eni amuti ye ayamnanim ni osansio kyerɛkyerɛfo ewo Ghana Institution of Management and Public Administration Faculty of Law Dr. Kwaku Anane Jinde Director of Operations ya wa Dallas Finance Ayora Joe Jackson wadi atudwa ya wa cheso fiti afia pem ahankono ene eduawache baako 1981 ebebim samre no samre yi ena wahu se oman ne sikasam aya dendenden pa na oto ade kasa so chechem na wache se nei ohwe se de yesidi ne kura dollar no ati sidi no aburo na buno afifi ni mo amani ndo mpene ne nkasa nyina da wafifi ndo mpene mama emu aye ho ebiebie no sidi na ye mobo pa wa ye mobo eno nti no wade atoso bioma wache so amane ma ye dim papa de magana de hye no bia sabe se dia dollar na si ehura kwosoro no nti no obi wo hanoma ene ne sika no odbe kura sidi na ye bowo sa de na dollar ne kura no sa eno nti wade aka bioma wache so wakasi dia ade apeso bioma kyerse ene se the situation na ye ya wo man ne moye barrier ye tintintin aya ipinso ya ye hu ba bia ye de o man ne fa ye hu ba bia de sika samofa empenifo hu kwa ya wo mo fa so wo be ye na sidi na sanso agya ne na so no ntino wo kyerse fiti afia pema hankro na de wo ba ko 1981 no ebe se samre de o man ne mu aya barrier dindindin pa. It's difficult. It's a tough time. Just look at the financial space. Let's take a simple reference point. The government, the Treasury bill, 91-day Treasury bill, was 12.5% per annum in January. Now it is almost 28. That's what 2.5%, 200 and plus percent increase. People have lost confidence in the cedi due to the depreciation we faced this year. So people are saying, I want to move my money out into dollars. So prices have gone up for everything. So it's a tough environment for everybody. Let no one be deceived. It's a tough environment. I think the numbers speak for itself. Inflation at 31. The cedi has depreciated to what? In the forex bureaus over 9.5. Our foreign reserves are at a historic low. So I don't think there's any dispute as to how difficult these times are. These are some of the toughest times I've faced since 1981. Abusuya otwa ne kasa so na wadi BP so a wotre so enya ade ne da so bia ebeba afia ye ba besimi anase next year
esense aban no ade no ho akwa IMF mu se okwa besia o e de aba beboa na eniema akoso enu nti no anhwa edidaso bia ni ho e de maga na sesidi no e besan so agya ne nanso bi. First of all, let's be clear. The light at the end of the tunnel is going to be somewhere in Q1 next year, when really is operative period, where we hope that there will be some agreement with the IMF as to a program that will help restore confidence. So obviously the light at the end of the tunnel is Q1, and the challenges we face are between now and Q1. But I must say that the part where I find difficult, speaking to our Honorable Deputy Minister of Finance, was that when our incomes could not match up what we expected, and I'll raise my right hand and with my chest out and say I was very much a supporter of the e-levy because our revenue situation was there. Director of Operations for Dalex Finance, Joe Jackson. Enti washu kakra ba Electricity Company of Ghana ECG fontem ene omanfo wo kroboni ne potem yilo kroboni na no ehusem no awapa ma bribi wo mo bobo mita kra no na asrafo di ECG fo achi one lightman one soldier, one lightman one soldier. Na wa ya bema no aben ba jam woni super mo se ebe se ya ponche o si guard mu ko wiade na oye se bia ni wura ho no mo hwebengu ni nifonu ana graw o udi agrombabu wombabu pa na sase me kobusa ECG fo panyina ya se an opeso obo na adwuma fo no banti ena odi asrafo di wo mati so mo fo mo nko krobone ni pote nko bobo mita no eno ngoda ehusema akwa din afio ho no mo light wom wo ma dum yilo krobon potem ni na light asembe ni ezukufo ni light anesifo ni light hospital ni light je say wo ma adwuma ma ban se ehumasuafo apomdinfo akuafo obia ni light okro no mu akoya sem kese pa siesie dia akwakodu ni se oko yilo krobon potem won ma yaresa bia won wo generator wo so mo so said bi o metum dia akra ni padua wo mo ato nanano mo nse do no hono no mko charge omo phones akoya sem kese papa na light unsama ayepin so wo yilo krobon ni potem no we nam so ama bankra chipani wo no mo onumnyafo Eric teta babon tinje se nyame adom onumnyafo set kwame champo PROMOTIONAL so afo ene national security minister onumnyafo Albert Kandapa wo mu mienu aboa amomu na aka bom akọ Electricity Company of Ghana eni penfo akọ akodinsa wo so na nse wo so ne be na wiye no wo ma je pina se nche wo be so light no na mom anso no be so light no wo be ko yilo krobone ni potem ni na ba bi omdum light ni na no makọrịa se transformers no ntwashu bia ma ho a se ntwashu bia ma ho de ne nche bia wo metwa light no atum. Ida so da sun na eno ade makoma tomyem kakra because eno a ye ankasa ye regional minister on now ye ho eno a odi anim e ma me ne menua owo lower manya AMC oho ene ye paramount chief mienu yilo krobo ena lower manya ena ye ne MD of ECG ene atitrubi e free lokobo ase ye ko shia wo anabo kandapa enim onno ankasa na chair sa meeting na me wogidie se bebi e din komo no siye no enche kwa in fact nkakania no kanya se akoye afidie eho ato chima se onko check first e se problem bi ama ho a enkase na no am hu se na MD no SS HN na danke no na kanko betimi atokania mpa na me boss enne onti on ma behwe transformers na ho ato chima no then na kania no bebi echi bankra chipani owo yilo kroboni ni potem onumnyafo Eric tete sa to so kan say wona nkasa be dia dance radio onko ya dance krumu dabida onko ese sofu bia obi ansuma na obi afre no na wa hye no ate asori sofu tumi ka se matwepa ne afri oto pania de na ko hye obi wono mo entronko a wo mde bedi usika isi a oso onko ye no ho sa no me dia dance anye no kre onko dia dance krumu bia ntwa ntronto obi so oso no dia dance se light de eso onfa so papa manipadua eso onfa so mo man eso onfa so mo bibia na uwo kromina so obeso emu bie na adwuma koso a uyi light frima no de ne to adwum bibia nkoso sanse omudum light anesi fosun adokita fosun echeche fosun ayale fosun timam fosun ekua fosun obiesu enti light de uhia papa nanso osan ka biem se yilo krobone ni potem esa benkra mumpuni mantemu enu ti se dwodie bekoso ntantem
ama obi anya na no kakra didi a ana je se wo munya nyina mahoden enu nti oka to manfo ni nanim se wo munya botre na mo mabru ni ya wo mu nhweye wo mu suba no wo mu suba ne kraw no o se tuba bia no den dodo ti o mo ntombo kakra na ekoba ne sande a asomdwe emma mpotamu ho eti media kanya hu hia pa so manya kobo ase ye ne tema enwa ye ne nkan enwa enti na nka ye baby bia wo hwete na nkan abo apisu ya aha na se daji abeto anka investors with me abenya won ya because o is factory so manya na set traffic ni ma less than 1.5 hours we do tema port and say Kutuka International Airport asase su bo airport aha sa se no so no manso ni hu de senkan se bemu no enja sa suban yi na se manfo fo se aha de o metimi asoro kanya mo anya duma padea ebe haye pa ntimidi ade sede se menu ankuma no se pa wancho de bia won adu no adupre on twaso na ye ni siji fo ntia fefefe na enya kania nso mfaso wei eya bankrati penyo wo yulo krobo abeto ampeso aso onumnyamfo Eric Tete abusia Basam Hospital atresa owo yade bi edawso te se cancer anasa asichire yare diabetes hypertension na abeswe wo so akwa enko pressure etipaye stroke ana oba infertility utimi wo fibroid be ma waye mere wo mpem yade bia etete obiara ayakora nkoda wo so no Basam Hospital sa fabra na wo metu ase te ade amawo 82 0249487382 anasa 0208 138048 0208 Marshall Beauty and Training Center womunie wo pe baby akoye makeup so papa na wotu ewieye wo be se wo kwa wedding wakwa toto enyama ni bi wankasa de be makeup so mesere woni mu ye ha ho titintale wonim na obi hia wa wadwane da bi fa Marshall Beauty and Training Center wono ankasa no wo betu makeup sama ho aye fe papa wo sanso tonton makeup so wanka de ni nyina da etuko obeyi papa na de ama wo anya de sabe wo ankasa wonim ye na wo titintale wonim na ye wonim sabe ntwa da bi Marshall ho na won siesie wo makeup se de kwa wedding de de kwa ye ni ade ko engagement ni ade ko asori tese bibia enu makeups Marshall Beauty and Training Center be yo kama ma ho ayefe pa jeta yi ni nyina do bobi box brace obebo obi no ko na wanyama wo obeju sika kuma bi afa susuro osan etete nkofo etu pese osua makeups ye anase trebo weavon yu pese osua ye a kwana Marshall Beauty and Training Center ya wo ye pabene ewati yo ni makeups ni ade beautician ni nada kwana won kire wo nanya won sanu adwuma obamu na cha kwan ewo atemoda community nursing school road ho agia homai na ene madam Marshall ansa emonkomo 0208309581 0208309581 anasa 0244171667 0244171667 mepacho ODI Electronics ya tonto home appliances na eno no sesei utifie na se home appliances no no a ene bia waso ba bia ofipa de kwa wa mi hu obi obeka chem se bia opese otide ekoso wiase opese wani je wa bra nkopro onko kan obia ma onkonya asem na also use home appliances a ena na onso de mepacho enemre de home appliances eno a ene de bibia ebi ni TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, bread toaster, home theater, mobile phone, laptops. Sound mo weni na no. Iron, home appliances weni na no. ODI Electronics will be papa efe ne bonso edafom. Me pacho ye wasamba on policy utuane ketenkete so anu ade. Brian kan FM ye wachima boabo ha ena obehu yen. Oba ODI Electronics nyoma ne gua se den. No abehwem de open no watia uguta skabotin so a yeni ha obia me patcho for 0550 900600 0550 900600 eden na ya so kwani be sori ahomache no otibosuo na ntachire twa no na kata auto etinu na se obebresa me patcho eya twaduro na fa yekua no
ansa sa nyuma we ni na chi bewie na wo san boka ya papa enu nti edu American farmers okwani bia ntomfa ndi dwuma Born Agro Company Limited no ya to din say away any knockout omo na de kinkon bai me pacho away ni knockout ye de watermelon afu beans afu cabbage afu cocoa afu na aten afu me pacho tobi ebeboa wo etu akatene ate asekura ena mo nso amoye mo te se mo amowo achimadu bia sene ne mpotem baby jet uchemi ya tobi na ebeboa wo pemo ye pa mo amowo jiwani kwanta mo amowo nyameche mo amowo ayijaha ene ne mpotem ye boa krom sampotem no ni na di remo banka mentia no ya monto Born Agro Company Limited draw fen capito Born Butter ena topman so de ye mo a oda na ho te se de oda mosquito kwem boa papa ezan se no anoma bia ntumi mesisi ndimo no udua nso anoma bia ntumi ntu ezan se wo de befefa ho na no nso emesunsuan so boni bia wa bra ni padi ko ne yem esan pam mo anketenketen takramoa ema mo mfa yade bia mre mo no anzo bu obeye mo awie na afia ehu na waboka se twum eya to adu papa ne fa ye omo no esansa anyesa waso be yeshi Born Agro Company Limited ndroi me pacho okuba bia twankwafo ndo bia obenya bi 0243 900562 0243 900562 ya tuaso na kwaku what is katawoto ya aban what on sakape bonse moamoa that is katawoto ni abrofudi dabi katawoto me reference am dia ma abrofudi abrofudi abusuya ya tuaso na yakoya nim de ati wa ba fontinta no so Facebook ni YouTube an kan 93.3 FM Facebook no fa comment ni go share na wonua nya bi hwe YouTube so do one ma subscribe ke ka do ma so timi share na wadofo so aja bi ahwe e wa YouTube adwenche ko na fabra 0594841044 0594841044 be kan kama ade amawo Kane NBP Secretary Awata constituency WAP0MU Ntembo Ora Adama Kulibali Edi atudwa ka che abaye oteso na nado danko akufo arado show boy say wedi awasa wahwe na wobua na wakana to Ghana ni dihye bia sun se na beboa na Ghana fo atimi ato made in Ghana gusu na wo chechem na wo che se aban ne pese woboa na oman ni timi kwankan oman ni sikasam bibia timi kwankan na eboa epeja yesi ni sanso gina wo se brane na wo gina na so tintintintintin na ongogo enkotofa na ni dwankunya ne ya obi nkwobo ni time pai ni biom dia na wo sa aban ni timi boa pa na o hye se na be ye wo bibia betimi ato made in Ghana gusu ne ma ya ye ne Ghana hadeda te sese ne ye nuanom kumasifoi gwanom ye mpaboa ne ade yi ebinum so ye ye che ene okwa akra asanta ene Ghana nto wo de apempam batakale ne ade okwa mikrom na vrongo etifidu mantam ne ade a made in Ghana gusu ho bebre nkuto ne ade wo madane dande ye nku anka ye besra nka ye ha ye ho kra enkonkonkoto nku hydroquin anapokre enka ye be maintain ye kala no eno so betimi aboa papa ama sidi no etimi ejira ne naso ebimu ade tusu biama woche so ene wo hwa emo na nkofo ahya ase aduadue so obu ono waso bi dem to before mo abete gegraw obebo mo nti wonto ochese senka ban e shepa na wo hwa sa ne ma na eka yankase ebedi ya mu nka yankonkoto roba mu bia ode bo hwa na dede nka yankase ebeto ya mu ene ode no anwa mu na onya bifu bi di tuma nya kakko bi na ko bibia wa ye aduane na wie no ano no enka beboa pa amasidi no ejane na so Wa unkwa udi usika die ese noma bebre wo ha tumi ye wo wa umai production o producer na watinya consume noma wuye na wasanya bi e di amani amanfo wa manoni e kwa amanoni no na omodi di e to noma but e ko ba se eduane fango noma nkitinkiti a nka ye hwese omai no bitumi aye toothpick ni sa noma no na omai na nkasa entumi nya we se hu be hia se ube kwa bonten akwa akoto so hu kwa akoto a enye sidi na odi ko with dollars na se nka ko ba se
ye koko ye timba ye normal na edi kono tanka ye betumi agina pintin aka cha abrofo no say ye de je mo sei je mo ntumi amonyai anka ye nso ye betumi anya ground e wo market ba ena ne say abrofo no na determine mai on na chere say me meto utimba sei meto koko sei na mom ye kwa akofa chocolate ni normal fra brocha ono aka chere say na me mom di ma jama ba bia no na ti no e kofo sa say aban hwe say enoma o man no etimi produce me ye to se na be ya ebrebia no yenso ye ho be hinhia ye kakra nye sa ebetimi aginsam abusua ani ayetie yei aye kane NPP secretary watan constituency obonomantembo ora Adama Kulibali no ye wie kase no anum sei edin bia wasechire e wo wiase aye wei se odidin bi tu adwumakuo bi so a ebia hwan company limited e wasechire edin bia wasechire na saa di ne ade tototo nneoma nkwanim no eno no tumi sesa no na so de ade tu nipa so de ya wontumi sesa no titu ni nipa din wontumi sesa no enti se sunsuazo papa sunsuazo boni o oben ono ben nante saa ti so sunsum ono ben nante akozi obeto nanano mo sedo na abrofudin de ya na mafo obo onya bodi mididi mano se imano ofo no oka mu de mu pese mu de mu yesei obondi abi Isaac apeno aka Isaac for minimum Isaac bi saa de na organa pa na se yenim nkrofobia wo mu dine wo mu subano danso ebi nso de nanso kra dinu boy ya Abigail for saa de no me patana so akan de enkran de yankase ye man mu de local names na de totu ye ho no buon ma o se fa no ya amane ya amane o wa ya amane obawi amane papa onzo mpa de amane bia eko obepa bare ukomi kwa mente o ya amane o na minim se bu obabi ufro de a obati yes ye fa no kwami tinkon obi ye fro bi kwami ho a nti edin bi sei dada oso a edin sei dada oso a tiwa omafo bi ene anka news di nkomo ebomu di no mo san kyerase na wom ne amane boni kwabena kim ne di nkomo yenti ya friends Musa Kalam live kire se Nyankopɔ kalama bibia Nyankopɔ ka na ye papa dia bo ma ne mra ne ye fe no bo ma kwachi akuru Benjamin Demenya de de minim se ekuru mu no kasemu no Demenya na se kire se mihu yanka e fe me ama bedu me to sudu ma me wudu ntini e fe me ama bedu no so me di ama adoma na se kire ni se adoma wonwani ni kire se ade a ebi nsida e na otimi ye me fe me gideon asen so sefo Edmond akwa na Edmond asese say obi ogbo japade ho ban fosunu eyire atwaso no adua homa emeti ase no Abdul Martin no aseche say o ye bone a na wo pese nyame fa wo bone nchewa o ya asolu ya na wo flex adi no me ye frame ya Alex Bodi amedina Alexander na aseche say obi a oye titiri ni patitiri bi sa ye frame comfort dede na ase kire say obo odi kan na o mi anoche eti ase say anoche na anoche enjano no Ghana fo bi na ogbo mu di a chechem no jusu di design ebi dia de o tia pa obi so ma yenim se ba bia wo ni ntia o obi on ma yase ye wo no koko ase tie fe no kwame koko obi o se ye wo na bem kwame abem obi se ye fe no buntugu buntugu is this a name na buntugu ase say den buntugu no ebi dia dan tete jo ano papioto o fra no so obaji so tete jo yes ayi apa is na wrong o ti ebi ono ma ase bi ya wo no na ya de ato na tete jo no mi papa pani bia wanya ne ba bi ko ni din no madwe ho ase me compare dia wo si an wo me ho ti me de ba me kasa beti ase pa se twi na tete ne ya nopa ana dwo so de nka ye pieto kompania pape me se pieto pape ana buntugu no so eche se emponchibuo eti minim ono so yem papa pani minim se ya wo ne emponchibuo mo Jesus Christ na ye obi on ma ye frɛ obi owuo ye frɛ obi dead body obi on ma nickname no afa to so ni na watunsan so nipa no so na
timpacho de nyame na aye wadom ya twa adwen asi udin so ai udin no so he na da so na nya akofia mpacho ko checheto na wunti ase so a bisam na ye nkyere wase yes so wo hwe na ekyere wase na wo mpa wo maame anu din maame adin na wo de to me no mempe mu se nya nsusu so for me so sesana mame edin bebre wo ho edin bebre wo ho no abetime de ato to say dynamic say yamane si amane mpatre emparo da abribia obenya amane amane so de nipa ko foto no so say enso eya na to de bi so a ye maame nom ne ye papa ne ye nananom ne to da ohaw bi a omu komu no na omu decide ebia omu free ma te say ebia free ye say ede ebi won so ohaw na de ato nyame abebrese asomdwe blessing oba me kasa ho sia awela na te say nyame je ni te say ed dogbeda eno de nyame bompa ya ne I before na ede ye ko informa for adwenti bi na tete jogo ye ko ti amafo de ntira awamo ade ba ye no ne ya kire mu papa we dia ba wo chese nchi akase nkoma ne nana my grandmother is dead. We will celebrate her 1 week on 30th August yate ewo achim ayirebi nto se ne na na ewunti o medi ni na wotweda ewo achim ayirebi August bosom de toso aduasa enti yate ye be kopa o se o invite Kofi Reta ne dia wode ba ye no kwachi Solomon so different anamase na ba o se nchi akese nkoma Osai Steven ya wo bieni ene elder Enos aka Action Man wono nyina ewo achim ase no se kase bo no ye testy ankasa papa entine dia wode ba wasinche ase nkoma miaw ene Dumas kwachi Solomon ne dia wode eba ye eno no ma memfa ba ko ha na fe ye nko Facebook na ye nko yanim we so dia ba wo che so ayenka news ne ye too much epue mantemu ye ni size obi antimi ento yenda wasinche akase nkoma ne maame agata wo kran wo se o wachim dan dwom o enjoy kase bone papa nyankopon enhira yen ene agata wo kran ne adwuma pa ye bo asam ode a odi free achim kekebi ede ba ye no me fa kakra nto so on Facebook live o wan na kwasi champion si minio me mama iko na NPP aban otene so a was sorry o NPP aban wa hwede o yakuafo wa makuafo be 2 million oboa wo mo access to fertilizer so mfanye kua na nado all the way Crespo who say onzo jesu now see end is for mutumi so Ghana how and they are not the solution to Ghana's problem ti end is for nyadin womnya din na wonya petre as a lady bi na no class ye fe na oman hini oman ye fe na oman oman pre meaning that no I change say right cause you bi o dan to oman na wo public park achim dan old town ma ha wonam do petre example no anamboa sampa amiscos pelele kaswa osi aka how comes in to aso osi happy international youth days jijinem osi Ghana yehu we've seen a better things na zo ma nnuama papa say ekoso NPP aban na nado dango guvo do tiano nti 18 de mo ya den wo mbe bum osi oche onabo amase former akwatia MP enafi protozua osi ochiano ko mensa pillar 2 di biaba fantastic Wilberforce di biaba odoso pa nanso ye di sia num sia be no ayebe ye ko awie ye producer anti adwa insia Elizabeth Apia nana Kwabena Akim achem asubuade hye ba ko pe on ne producer yen seman se boy ko bike na ohwe na tade na ho feso na wase obi a okoyo operation o theater room pa on e ko Facebook live ni YouTube me pacho Billman technician on duty akenkan fu ya wote yanka me kwaku agoba oni anin kusi mene akosia adepa Dumas kasia bonasi yesi atiamupi yamamumo